kurigia kirwokyo bujumbe bwe bunge yo aseriete Darius Musotyo uyibonigo umanyikate buna Emburembe nigabolire bamenyi be bunge yo kwinyurwa ase amagendero kolegana nere nige bunge yo yairane magiga ase amagendero kubwatikana amo nokorokia gose amana baraibe chisemeji gotaworokia okubwatirana amo ne serikali enene abana bakoni kwase institution yiki bako 70% loko igaba na byo kabali ku school yiki abantu bali bako supply chindangira ku institution yiki bako supply chichuma bako supply ibintu byo kwahata bako supply amabati y'ibintu bire iko moko yo biashara moko le gabo cyane ti practical kiko ko ku school elito to practical materials emagana hotel ya hospitali pia bana ni moko ba supply chini kwa practical tinyana ni vitamini na kia kama ngote bana bochani ko kwa tike to no ne kama ge ko te bitirika na tanga ile ko ile ya bantu paka bana usiwacho ne odite yuko kwa na bitikio na kia kwa mwana bana ile ko ito ne ile kule sadaka komechiwa na tusu kumenya ne kusema mwenye igwe Mungu atesie tusu kwa chaguzi bwana watu bani igona ko basaba mukuru nega ko cyara iragocha igasia ko ko witeri ko witeri atebi we must reason beyond one that shifts to ana solution yo ko hada chia sasa hatari to ko rechara to ko robo taka to ko robo sarere jerumi mbele ndio kama ndio mchari that is my stand ile message ile kwa ndio ile krea abantu wa mtumwacha moyo kwa manaye kwa uchumi that's what I'm saying mwali wapira waneka lama wanafunzi walianza kusoma ngao chai bali wao soma kitu yao kitibo 20 bago cha waneti wao kaje kubwata yao itakuruhusia haile kisoko chao kwa hiyo hicho yeye leo cheko haji asinyiwe na wao wanajaliwa kama mlamandu wa hali bali siku kwa hiyo ndio wosera mlamandu kwa sababu chuma zao chini na wao wanajaliwa ya mwana mwancho muligerewe kirabo atakokolera magana mayaye kiunga chinsa ibere litukeliga